hai manaze hegima I zai hai manaze Zememankanews klumdalei namai kapai keu zihimre tingkum kum chanaze kai zeminge kamai ting hegigu Zememanka I ahuin komene Zeme kogene hai manahang rangai zai paulia kai daradlei Anoi Zeme kogene namai hegigu karchibrasa Zememanka ndurailang betize naikum tingkum kum chanaze kaije mingegene wanka kadai beting kum chanaze kaije scenario ka chamba hange NSF Naga Student Federation gu president hange anoi Zeme pe pizine ntai sudi ka chebe peuduze kalanga idalei zeka chidalei zepane aibe NSF aibe Naga Student Federation gu president tabam ge pungje hatang go gaira bese naikum tingkum kum chanaze kaije mingegene wanka kadai beting kum chanaze kaije scenario japane president tabam gize sigai gulei zeka chidalei ze pachu ze president tabam hange kalang sigai lubse gene Zememang kalam gene du dei suding du se ritsa gai besamze peis changai delei Namai kapai ke tarik himre mai ge Indiaram kadegu Defense Minister Rajnan Singh banaya Uttar Pradesh State gu Chief Minister Zememankanews Yogi Adityanath Noida gen kyu changai kuli zeka chidlei zaitige drone yodit lam ge ze piting ge ze aibe mina hangna pigai gulei zesalei Pius Goyal saze naikum tingkum chanaze kaije minge kumge America kadai mene India ram kadai me perege 25% tariff kai sigai deluse plane 50% tariff kai gai zabamnistu teti beting kum chanaze kaije madai kumgene naikum tingkum chanaze kaije minge kumge export che khigulei zeka chidlei jikum ka ne India ram kadai me perege ai kumria America kadai mene tariff che kai sigai maglistu export che chamdlei je cheu je naikum ge tariff ke ka sangje bamnistu export che khigulei zeka chidlei je churmuk che Pius Goyal na saje chunagin jaram kadai me perege 50% tariff kai gai bibse gene export te je churmuk che businessman ramze rev ko sangjaba meze nga gai ra bahange government me chunage mata je du te chalam hilei je salei India ram kadai me chunage India ram kadai me manaya Oman manai Qatar kadai me kakze FTA free trade agreement lam kze ngom pote chalam hilei zeka chidlei za aibe India ram kadai manaya Oman Qatar aibe country me poka ke chunage free trade agreement FTA lam ge ngom pote chabam se hazogai ze insam gai te zaina miswanga ze matara me zedu teke wi gulei zesalei naikum tingkum chanaze kaije minge kumge zai pedrimak te patingkum sangne ke krevze kana ge ke sroku GDP naikum ge ik sangdelei zeka delei naikum gu pampi zai ke sroku GDP ge 7.8% re gombe GDP ge kanto delei zesalei India ram kadai me Afriki country matai ge tingkum minge longki ge double business te robahange planning te chunage mata ze kada te chalami lei zeka judlei za aize wanka kadai beting kum chana ze himre 2030 re ka chambe ke double te robeku target lei zesalei India ram kadai go bodi pe Prime Minister Sri Narendra Modi hazi kanana hange Japan kadai me tbei te tedeli zichige ma pato di be miswanga ze bezet ka chamber meze hekki ke gai teli ze ka jideli railang bige India ram kadai menaya Japan kadai me ka ke hanpau ka haro bige ze pato di ka sangbe point ka chomze India ram kadai malam gene announce te gai teli ze cheu ze bezet ka chambe bezet skui ke ze agreement du te gai delei zesale ze Japan kadai ke India ram kadai me menalak mingyu regu meduze nokri job chudunga gulei ze cheu ze space lam gdu India ram kadai mena Japan kadai me harro se mata ze te gulei ze ka chudlei India ram kadai ge ISRO me Chandra 5 mission launch te rapik ze Japan kadai ko rocket che ne launch te gulei ze cheu ze India ram kadai ke space agency ISRO manaya Japan kadai ko space agency jaksa aibe kana haroluze mata ze du te gulei ze salei
Prime Minister Sri Narendra Modi Japan ge langna na bamgai lu bchang jane SCO go meeting tu zen to horo ra ba hangene China kdei medu the bei jete gu li zeka je dele jaichige Russia kdei go president du ze India ram kdei go bodi pe Prime Minister Sri Narendra Modi ze hado to du le je chu je churmuk je chige ka hado be ge India ram kdei ge na kum tin kum chana zen kwai je minge nalam be ke ndui ke ge India ram kdei ge wang do du le zeka je dele Russia kdei go president jaichige chuna ge India ram kdei go bodi Prime Minister Sri Narendra Modi SCO go meeting tu zento horo rabeke tapeke Russia kade go president ka do bege ma pato di bram jedu hekki ke do di le jesale